Nabo akari nkurukia magana jatano banture ya kamba kia Nandi bakagunika kumanya na murani jwa kithima kia Rũũnji jura jwenji ni thirikari ya kaunti ya Meru. Agicokeria gavana wa Meru nkatho MC wa municipality Elias Murega aruga murandi juju ni jwa kiguni onde akari baba inge bakwibangane gutonya kiri urimi boma wa ja kwendia. Muthuri Muriuki na Nteto Nkurukia. Akari banture kamba kiguma wandi municipality bena gitumika kuwiru Nandi nontu bakethwa bakigunika na Rũũnji ni kumenya kithima kira baturiri gitumi kiao gia kwijamwe ni kinda bagwatanira uria bakanywa Rũũnji ruru bagitethirwo ni MC wa Elias Murega ura oneke na gicokire gavana wa Meru nkatho nontu bakuja murandi jwa kithima njwa rugatetheria andu babaingi kaire nyani nkuga ibwaga kire thirikari iria itutongeretie mheshimiwa gavana na gitumi ngucoki kiri project ye no wari na idea ikureta mantu za borehole kiri county yetu na one of the beneficiary municipality na ratwe na borehole imwe iria at least Nairobi de rutere ruru nontu bwatere na gravity yomba gukava rutere akambakia gwitarwa Nyambo gwita Mwanka Kemu Gikireri Kathaene na area each on the surrounding haza India mona bubu odia kadibaba kintugira gikebata ni kumenyera mono murandi juju kumene na antu baria bomba kuthura bena mathugano ja winyangia kiranka romba kali ba areas iba protect na bakali embwauli tukuigwa na ange intobikiwa na tinjere njaga kuona bukie intobiria thirikari na ni ushuru bwenu okaiage nto menye no go uchia ulian mukozozo ugekera zozo ngi ko mbere makalieni project hizi number 2 bokarie na bobara bomba kuleta inya commissions inya tikuia kuthukia nontu kethiro ge affect community yonthe kumene na akari baba ibambite kuona ugaruruku ba Rũũnji nontu iba kurima maturende untu bra bakuya baguna arakinya bena mubango njwa kwagirithia urimi nkuruki. Ukienda huko kwa manjirani unakuta kuna mabadiliko makubwa, kwa sababu ukiangalia kama 10 hapa area hii simelimwa tayari masukuma na mamboga, na kwa hivyo sasa tuendi mbali sana kununua vitunguu wala vitu vingine. Hiyo inasaidia familia zetu kwenda mbele. Ito kunindi project nyingi mono nturene ira ciumba gukiria youth tirazima tuandikwe twinthe kinya tukona Rũũnji jaruru kinya tugetikiro tukagita project antu jaja tukarima tukathithia project cia kurima tukarima matunguru nyanya tombo tetheka mono ito kwenda twathiri gwikira Rũũnji ito bandikirite proposal ya uria tugatethaniria o mumembe ethirwe ena gitangi ndene ya channel yetu na zaidi hapo ito kwenda githwa twina kuthithia urimi ito gwatimbaru ni ASK we are partnering kenda tumba ikuthithia project iria tukomba githwa twirima communally na tugaset example within buga 6 months to 1 year twina kioneki gya kwithwa twi marketa irio bietu online na BMU ndene kenda untu buria butetheria amantu ja mapato kiri members betu eromba Elias Murega endera mirandi jeje gwita na mbere mabita ba thirikari mbara baburi kuthwa betegera mirandi ji ni baburi kuthwa bareo ni kenda gutetheria mirandi jeje itikathuke ambuge nabo inya ke thirikari yetu batutetheria na expertise nontu indira baringireta nontu ikenda engineer omba kwithirwo na community ikenda na ande service area tutikagita ine mistake kere distribution ya Rũũnji ruru nontu either pressure no ire kungana either the urato rwerekeretie rukethirwo rwina itirafu ko most of the time ito baromba ito eza wera to communicate ikenda bakomba utetheria member baba na committee baba officials ikenda Rũũnji ruru rumba gukinyira capacity area twirigirite rwakinyira within this region. Ngiripotera Weru Weekend mbita Muthuri Muriuki.